Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi, tuzindukanye update. Gusa reka tubanze dusuhuze abavandimwe bacu, dusuhuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukunda. Abarundi mwese mudukurikiye tukomeje kubasuhuza, abadukurikiye bari ku butaka bwa Uganda, abadukurikiye bari ku butaka bwa Tanzania, abadukurikiye bari ku butaka bw'u Rwanda, abadukurikiye bari ku butaka bwa Kongo, mwese dukomeje kubaramutsa tunabifuriza amahoro y'Uwiteka ajye abana namwe mu bigeragezo mukomeje guhura nabyo umunsi ku munsi. By'umwihariko abadukurikiye bari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni nayo mpamvu mbonera kugusaba we udukurikiye kutubwira aho uherereye, ubundi tukazajya tukwisuhuriza, ubundi tukazajya twibanira umunsi ku munsi. Ibigeragezo n'agahinda gakomeye cyane ku baturage batuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingo zisaga 886 zimaze kuva mu byazo bitewe n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kurushaho kubica bigacika hagati y'ingabo z'iki gihugu n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Twamaze gutera amatako muri teritwari ya Warikare, imidugudu igera kuri 3 nta muturage n'umwe urimo. Amazu yamaze gutwikwa, amazu yamaze gusenywa, urugamba rukomeje kuba urugamba, amabombe akomeje kuba amabombe. Kuri ubu ngubu umudugudu uherereye mu nkambi ya Kankambi ndetse no ku musozi wa Buhimba werekeza hitwa Carinjiko harimo haragaragara umuriro, harimo haragaragara gutwikwa. Imirwano imaze kwagira amatongo, imirwano imaze kwagira umuyonga. Ingo zisaga 468 zo kuri uyu musozi zimaze gutwikwa, ari nako ahitwa Ibuhimba ingo 131 nazo zatwitswe, ahitwa Ngambi ingo 223 nazo zaratwitse. Ibintu bimaze kuba bibi, ibintu bimaze kurushaho guhindura isura, intambara ikomeje kurushaho kubica bigacika. Nyamara iyi ntambara ikomeje kurushaho gukomera, ikomeje kurushaho gufata umuvuduko udasanzwe, irimo iraba mu gihe ingabo z'u Burundi, ingabo za Kongo FARDC, Wazalendo barimo baritegura kugaba ibitero bikomeye cyane umunota uwo ari wo wose. Barimo baritegura kunyanyagiza amabombe aremereye ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Uwitwa Liyetona General Pacifique Masunzu niwe uri imbere, niwe urimo urategura ibitero bikomeye cyane, niwe urimo urategura icyo ari cyo cyose gigomba gukoreshwa ngo banyanyagize amabombe ku birindiro by'umutwe wa M23. Icyo ugomba kumenya ni ukurasa M23 badasize umutwe wa twirwaneho, aho kuri ubu ngubu ingabo za Kongo FARDC zamaze kubaka ikiswe ibirindiro bidasanzwe. Hari ibirindiro bamaze kubaka iminembwe, biteguye kunyanyagiza amasasu menshi ku birindiro bya twirwaneho ndetse na M23. Hari abasirikare bamaze kugezwa Iwarikare, hari abamaze kugezwa Uvira. Amakuru twe dufite nuko ingabo za Kongo FARDC zirashaka kunyanyagiza ibisasu ngo zifate umujyi wa Goma baciye muri teritwari ya Warikare, bakanashaka gufata umujyi wa Bukavu baciye Uvira, bagashaka kwisubiza ibice byose M23 yafashe guhera mu mpera za 2021 ubwo imirwano yatangiraga, ubwo izi nyeshyamba za M23 zafataga umujyi wa Bunagana uri mu birometero bikeya uvuye uvuye ku mupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara nubwo bimeze gutyo, amakuru akomeje guturuka i Kinshasa akomeje kugaragaza ko ibiganiro byahuzaga guverinoma y'iki gihugu n'ingabo z'u Rwanda hashakishwa ukuntu umutwe wa FDLR wacyurwa ugakurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo byamaze guterwa
ishoti byamaze gushyirwaho akadomo. Leta ya Kinshasa yamaze kubidubangatanya, leta ya Kinshasa yamaze kubizambya, irimo iragaragaza ko ititeguye gukora ibyo yasinye, ititeguye kuba yakora ibyo yasinyiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, aho Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasinye amasezerano na Minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Madamu Thierry Kayikwamba agashyira umukono kuri aya masezerano. Ariko igikomeje kugarukwaho n'abatari bakeya, ntabwo ibi bigiye gushyirwaho umukono, ntabwo ibyo basinye bigiye kubahirizwa. Ni nacyo giteye impungenge abaturage barimo kuvuga ko isaha iyo ari yose, umunota uwo ari wo wose, urugamba rushobora kongera gukomera, kandi bigaragazwa no kuba hashize iminsi izi nyeshyamba za M23 zisohoye itangazo zigaragaza ko ingabo z'iki gihugu zirimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye cyane mu bice bituwemo n'abaturage. Reka tuve mu burasirazuba bw'iki gihugu dutera amatako tugaruke i Kinshasa. Urubanza rwa Constantin Mutamba rwimuwe rwamaze gushyirwa ku itariki 26 Nyakanga. Urubanza ruregwamo uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba rwatangiye kuri uyu wa gatatu itariki 9 Nyakanga 2025 imbere y'urukiko rw'iremezo rwimuriwe ku itariki 26 Nyakanga. Uru rubanza rwa mbere rwatangiye uregwa adahari, abamwunganira basaba isubikwa mbere na mbere kugira ngo abanze yitegure, abanze arushkore, abanze akore igishoboka cyose dosiye ye igezwe mu rukiko. Iki ni icyifuzo cyanzwe n'urukiko rwemeje ko kwitaba kuregwa ku gice cya mbere bisabwa gusa n'urwego rwa mbere, mu gihe uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera agaragara mu rukiko ku mahitamo ye ya nyuma. Ku bijyanye no gusuzuma dosiye, urukiko rwatangaje ko iki cyifuzo kidashobora kwakirwa. Umushinjacyaha mukuru yahise ahabwa ijambo asoma inyandiko y'ibirego. Muri uko gusoma niho uregwa yageze mu rukiko maze asaba imbabazi kubwo kuhagera atinze, asaba imbabazi. Hakurikiyeho ikibazo ubaza ku bijyanye no kohereza mu rukiko. Abunganira uregwa bavuze ko hakurikijwe amategeko ihamagarwa rigomba gutangwa ku nyungu zubasha kwiburanira cyangwa se zubasha kuregwa n'umushinjacyaha. Abunganira Mutamba bavuze ko ihamagarwa ryatanzwe mu buryo budakwiye kubera ko ryatanzwe n'umwanditsi mukuru w'urukiko. Bahise basaba ibibazo gushyikirizwa urukiko nyuma yo kugira umushinjacyaha. Urukiko rwafashe icyemezo cyo gusubika urubanza kugeza ku itariki 25 Nyakanga 2025. Muri uru rukiko niho urukiko ruzageza rugatanga umucyo kuri uru rubanza. Kugira ngo ibyo bishoboke, rushobora kubaza uregwa guhamagara abatangabuhamya cyangwa se guhamagara abandi bantu. Constantin Mutamba akurikiranwaho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari agenewe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Aya mafaranga bivugwa ko Constantin Mutamba yayatamiye akayatamira. Kugeza ubu ngubu Constantin Mutamba arabihakana, akavuga ko iyi ari propaganda yaba yaracuriwe ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo atabwe muri yombi, bitewe n'igihe yigeze kuvuga ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke uri ku butaka bw'iki gihugu mu burasirazuba bwa RDC.